guys, in the vlog ni damguhon sa inyong klase. Ikaw damguhon na ka? Oo. Unsa may idamgo nimo sa imong klase kanang sunon ka sa maestro magdamgo day ka? Oo. Paminaw gyud sa teacher aron di magdamgo. Damguhon day ka di ay. Sus luya pud unsa man pud kay imong damgo kanang magsuwat ka? May damgohon ka nga ma-perfect kay bisan sa damgo lang ma-perfect ka, masiro ka, bisan sa damgo zero pa gyud. Wala. Kaya damgo ka. Magdamgo ka isulit na lang. Damgo mo ko kami pa. Isulit na lang kung magdamgo ka. Oh, isulit na lang ang tanan. Oo, kana ma-perfect. Ayaw pag Perfect man ko tanan. perfect na kas damgo. Maayo kay perfect kas damgo. Basta damgohon gani ka na. Damgohon ka, isulit na lang. Kanang sige ka perfect kay magdamgo ka nya zero pa gyud sus may pag di damgo ang tanan. Basta damgohon ka, isulit na lang ha. Ana gyud. Damgohon ka. Damgohon ko. Pero di zero. So why ayon damgo ha? Bisan sa Sa damgo. damgura. Zero ayaw sunod. Sa damgura. Ay, Correct. Kuya, tanawon yung papel, zero. susuwa na ayon ang damgo ha. O magdamgo gani ka sunod ka ng perfect. Unya og zero ka, kana magdamgo ka, unya di ka ma-perfect. Balik og katog.